Muraho neza ngiye kubagezaho amakuru y'intambara ya M23 na FARDC muri Congo. Ibintu byatugereye byabaye ibindi. M23 ikomeje kwatakwa, niko iri kuvunira mu mavi abayatatse bose, ikabatsinda bagata intwaro zikomeye ikazibigaho. Ambulance ziri gutwara imirambo igoma ikajyanwa kwa muganga. Iby'umutekano byo byagoranye muri Goma. FARDC byayicanze. M23 ishaka gufungura iyi gereza iri mu majyaruguru ya Kivu ngo ifunguremo abasirikari, abaturage, imfungwa nyinshi zirimo. FARDC yafashe abantu benshi cyane ibarunda muri iyi gereza, harimo abanyarwanda bafungiyemo bavuga ikinyarwanda muri iyi gereza. FARDC yatangirije intambara mu duce twa Kiruku, Gashingwa, Mutwe, Bwiramana, niho intambara yeruye yatangiriye, itangijwe na FARDC. Yashutse ingwanyi zikomeye, harimo Special Force, ingwanyi bise Shitani cyangwa se Satani kabiri cyangwa Shitani kabiri. FARDC yahagabye ibice bitandukanye kugira ngo yirukane M23 yagiye yigabagabanyamo ibice. Twinjiye i Kinshasa, aho abapolisi ba Congo bakomeye bagabye ibitero bikomeye ku badiplomate b'Abafaransa. Congo yahagaritse abapolisi by'agateganyo. Ibice bya Congo byose bavuga ko nta mutekano urimo, yaba abaturage nabo bari kwigaragambya, barambiwe ubuyobozi bubi bwa Congo. Abaterankunga byeruye abafasha M23 bavuga u Rwanda n'undi mutwe mushya umuyobozi yafashe inshingano zo kuba yawuhagararira, akaba yatangaje byeruye ko uyu mutwe mushya uvutse ugamije gufasha M23 gusenya ubuyobozi bwa FARDC muri Congo. Muri make, MONUSCO iri kureberera urugamba, ireba ahagomba kuraswa mu mpande zombi. Mu minsi isize M23 yari iri gukubitwa yatsinzwe, ariko uyu munota irembeje FARDC n'abaterankunga bayo nka FDLR n'abarundi n'abasirikari b'abarundi bari kwirasaho baje gufasha Congo cyangwa se FARDC na FDLR. M23 iri gukoresha intwaro zimeze neza kandi zikomeye cyane, nk'intwaro bita moto, nizo ziri gukoreshwa cyane. Niyo nkuru yanditswe mu kinyamakuru gikomeye nka African Intelligence. Baremeza ko imirwano ikomeye yatangiye kuri tariki 2 z'ukwa 9 2024. M23 yakoresheje intwaro bita VS itwika ibifaro bya FARDC yarizanye ku rugamba, n'imodoka zikomeye za gisirikare zirenze zatwitswe na M23. M23 ifashe intwaro z'aba basirikari z'abasineyipa, yazifashe nazo izibikaho, baza kwiruka ku rugamba. Ubundi baba banyweye ibiyobyabwenge. Abasirikare bari kuza kwataka M23 nikiri kubarusha, ntabwo bari kujya ku rugamba nta makuru bafite, banyweye bujuje ibimogi, batari gutekereza neza. Niyo mpamvu M23 yo izi cyayijyanye, iri kubatsinda. M23 iri gukoresha intwaro za RPG iri kubarasa, ikabaka izo ntwaro z'abasineyipa n'ibimodoka bya gisirikare birenze byose, yabitwitse M23 yinjiye no mu ikoranabuhanga bakoreshaga batumanaho, ikazajya imenya
amakuru byoroshye aho baganye n'aho berekeje n'aho bahinduriye urugamba aho bibereye hose. M23 ikaba ifite amakuru, iri koranabuhanga ryabo M23 yaryinjiyemo irarikoresha inarikuraho. Andi makuru ava igashingwa mutwe abanyadushoka ntabwo boroheye na gato abangaba. Nyine abanyadushoka ba M23 ntabwo boroheye abantu bari gutera M23, ntabwo boroheye FARDC FDLR. Mbabwira ngo Uburundi bwazanye batayo 16 nazo ziri kurasa kuri M23, ziri gufashana na FARDC na FDLR zishize hamwe bishaka gukura uyu mutwe muri Kongo wa M23. Uyu mutwe wa M23 nawe ukaba ukataje ukomeje mu minsi mikeya isize, wageragezaga kurwana bikomeye ariko bikarangira uyu mutwe utsinzwe, ariko uyu munsi wafashe intera, uburakari n'umujinya uyu mutwe uri gukoresha ukoresheje n'ubwenge buhambaye. Kongo imerewe nabi, umutwe wa M23 wazengereje Kongo. Mu mujyi wa Kinshasa abaturage bakutse bari gufata abapolisi abasirikari bakabica kubera abawazalendo batwitse umuryango umugabo n'umugore n'abana bose, baza gutwika n'undi mugore utwite umwana bamukuramo baranamutwika bose. Niyo mpamvu abaturage banze ubuyobozi bwa Kongo nta mutekano barimo, n'imitwe y'iterabwoba yose iri kwangiriza. Nongera kubagezaho amakuru, niyo ntego yanjye ku gihe. Abasirikari rero b'u Burundi baje kwifatanya na FARDC na FDLR, akenshi bakaba bari kugenda birira inka z'abaturage muri Kongo. Ibi ngibi nabo abaturage ntabwo bari kubyumva neza, abantu bakaba batabaye bari guhangana n'umutwe wa M23, nanone bari kugenda barya inka z'abaturage aho batabarinze. Nanone abaturage bakaba bashyigikiye M23, iri kugerageza ahantu yafashe kugira ngo iharinde. M23 murabizi mu majyaruguru ya Kivu, mu gace ka Nyiragongo aho hose yarafashe, ariko M23 mu gihe iza kwerekeza impande ya Gishwati hariya, ikaza kwerekeza na Bujumbura hariya nihafata, izaza kurasa muri presidence yaba muri presidence isaharasa. Andi makuru ngiye kubagezaho nk'abantu mwagize mwumvise amakuru nagiye mbagezaho atandukanye. Umuhungu wa Habyarimana ariwe bita Jean-Luc Habyarimana, akaba yavuye mu Bufaransa, akaba yaje muri Kongo kuvuganira umutwe wa FDLR kugira ngo, kubera ko ukomeje gutsindwa, kugira ngo Kongo, perezida wa Kongo Tshisekedi akomeze awugirire icyizere, kubera ko uri kugenda utsindwa ugahabwa n'ubufasha M23 ikawukubita. Amakuru nanone kuri FDLR ifite abajenerali batatu, harimo General Nyambo, General Omega na General Byiringiro. Bivuga ko uyu mutwe bari kugenda bawutera inkunga, bawuha amadolari, aba basirikare b'abajenerali bakanayaryanira, bakafata abagore babo bakabajyana hanze n'abana babo, bakarasana bagategana ibisasu, ariko ngo bafite umugambi wo kuzatera u Rwanda. Aya ni amakuru atari meza bavandimwe nshuti z'Imana, mbabwira ngo ndahari, intego yanjye no kubagezaho amakuru ku gihe. Abantu mwese mugeze hano kuri iyi channel cyangwa se kuri iyi channel yanyu y'amakuru, kugira ngo musake muyamenya ku gihe, ndabakiriye, ikaze, mukore subscribe, murebe aho ngaho hasi kunzogera, mukoreho, mukore like, mwandike share, mwandike comment na share. Ibyifuzo byanyu ni iby'agaciro. Mwemeje gushimira cyane abantu mwagiye munyandikira muri comment, mukora like, mukora na share, mwakoze subscribe, ntimwongere kuhakora mutatwaka subscribe. Mwarakoze cyane, ni iby'agaciro cyane.
tugiye kureba muri Afurika, ibihugu bya Afurika byose byateraniye Kongo. Kongo ifite agaciro k'iki k'ubutunzi ira DRC. Kenya iriyo, Tanzania, u Burundi, u Rwanda, ibihugu bya Afurika byose biriyo byahuriyeyo. Nanone iyi Kongo yadogereye, hari imitwe myinshi cyane, buri munsi hari kuvuka haduyi, ni imitwe myinshi cyane y'iterabwoba ikomeje guca ibintu n'umutekano wadogereye, n'abaturage ubwabo batangiye kwigaragambya banga ubuyobozi bwa Kisekedi. Nanone andi makuru agezweho, uyu muyobozi kuva yagira hano ku buyobozi bwa Kongo, niba ari Kisekedi perezida wa Kongo, uyu nyakubahwa Kisekedi, indege za Kongo nyinshi ziri mu magarage ntabwo zikora, ariko umugore we akaba yatangije kompanyi y'indege, akaba yaraguze indege, mu magambo make akaba azajya zikodesha Kongo, nabyo bikunguka, ari kugenda yigwizaho imitwaro myinshi cyane y'ubutunzi, niyite ku nshingano z'igihugu. Urebye umutekano wamunaniye kuwukontorora no kuwushyira ku murongo, aho abasirikari benshi bapfiriye mu rugamba n'ingabo zikomeye cyane zari zirenze za FARDC za Kongo, nubwo bari kwifashisha FDLR, nayo abasirikare babo bahashiriye, FDLR FARDC, hakaza nanone abandi bagabo abasirikari abo Burundi nabo bakaba bimanukiye batayo 16, ariko n'ubundi byabaye by'ubusa. M23 yaratojwe irarenze cyane, nubwo bavuga ko u Rwanda ruyishyigikiye, ntabwo mbizi neza, ariko yaratojwe, ntabwo bajya bapfa kwizima bazi cyabajyanye no guhangana, ahubwo bizarangira bari abaturage. M23 imaze gufata uduce twinshi dutandukanye cyane, kandi intego yayo ni ukwigabiza Kongo, igafata igice ishaka gihagije. Kisekedi nubwo yiyamamaje avuga ngo azayimura, ayitwike, ayikure mu gihugu hariya, ariko muri makeya M23 indi mitwe yose M23 niwe mutwe urenze cyane muri Kongo, urenze cyane, ukubita indi mitwe yose ikajya ku butaka igatsindwa, n'abakomanda bararenze cyane, n'icyo kintu nababwira abantu mutagiye mureba amavideo nagiye nkora atandukanye, mwareba andi mavideo atandukanye kuri YouTube channel yanyu Pelo. Abashaka kwiga icyongereza nabo nababwira iki? Ikaze kuri YouTube channel, byose birahari, ibyiciro byose. Amakuru yose mba nyafite abaraya nyayo, banayashakishije ku buryo butandukanye, nagiye nyakusanya nkayabagezaho ku gihe. Murakoze cyane abafashe umwanya mukaza gutega amatwi no kumenya ukurusha amakuru akurusha gutsinda. Iyo udafite amakuru ntabwo buri umuntu wuzuye, ukurusha amakuru akurusha gutsinda. Niyo mpamvu mu banyeshuri 1000 hagomba kubamo umuhanga umwe gusa, niyo banganya amanota bose, arufabe irabitandukanya, habagomba kubaho uwa mbere n'uwa nyuma. Niyo mpamvu hagomba kubaho ufite amakuru yose. Mwareba amavideo nakoze kuri Ukraine, aho yifashishije tekinike ya Hannibal na Scipio na Publius Scipio, aho Ukraine yari yarakubiswe ibice byinshi, Uburusiya bukaba bwarabifashe, noneho Ukraine ikaza gutera bitunguranye ikoresheje iyo tekinike ya Hannibal, ariko n'ubundi Ukraine yagiye ifata uduce tw'imidugudu ya Uburusiya, ariko byarangiye n'ubundi Uburusiya busubiye inyuma bujya gufata ibindi bice bitandukanye nka Plosk muri Ukraine. Yabonye ko umuntu wateguye urugamba, umukuru w'urugamba yaruteguye nabi, n'ubundi iri mu mazi abira Ukraine nayo. Ushaka ibisobanuro birambuye wareba video kuri iyi channel. Murakoze cyane, bye, ndabakunda nawe kuri video y'ubutaha.